amatshitshi wasenemane inkonzo lapha amatshitshi wasenemane namagugu sibatshayela izandla sibatshayela umbululo abantwana bethu abakhona lapha eTsholotsho akusiba ngale ngabakhona lapha eTsholotsho abakithe nemali la abakithe nemali ubaba uzalwe nemali mama komagama linjani mashitshi siyaphila la ngamajija la enemane iqembu lenu kuthiwa yini imbali qhakazi alright liyafunda enemane lithandile lo mcimbi lithini ngawe lina njengomcimbi loqalisa sitawushona uyenza nsuku zonke utshona ukusiba khona every year alright so lina selike langena phakathi abantu selingena lenzani sagida sahlabela sure akalijani inkonzo phela yodwa njengembali qhakazi ngithi bayethi ngivumeleni ngigiye ngivumeleni ntshantshaza kwaqhamuka itshitshi ematshitshini intombi eziqhenyayo bathi iyazenzisa kanti hayi cha kuzigqaja etshitha bavuma amen ngoba bayazi ukuthi izala inkosazana ezigqaja kuhle bayo eyazala inkosazana ezigqaja ngobuhle bayo ngithi ngiligugu ngililuba ngimuhle ngithambile ngitshitsha ukusa kwamalanga ngincibilisa inhliziyo ngitshitsha bahlahle amehlo baginye badile amathi yebo ngiyimbali enhle ngibukeka ngibuthakathaka umoya wami uthambile ngihlekelela wonke umuntu waveza amhlophe kwechawa leluba lehlukile kulesihlahla waliqunda walimala ngiyaxwayisa ukubeketheka kwami lokuthamba kwami akuniki igunya ukuthi siyangihlukumeza eba ngiyinkazana ngiyazi ngilamaphupho ngilezifisi ngilekusasa ngiyalibona ikusasa lami lihle liqhakazile lutho kuphela ngelihlo lengqondo senzaphila kimi ngisihlehlela emuva khulu hlukana lami jaha uma ngimufana woza ufunde isikhali sami ngizalwe ngithi kuwe ayilahlele emgodini imali yakho ngivumela ngidle amabala ngiqeqethe mhlawumbe ulindele mina ngizawuthitha ngwenzi bengcono ngizawenza indawo ehlonishwayo umuzi ngumama ngumuzi ngivumeleni bonke ngiye ngivumeleni bonke ngidle untombi bami ngisaphila undo sikhali sami ngazo zonke ngugodle mina ngizala ngumandlovu intombi enqotho enqukethe ulazo lumqoqo ngingamphathanga okweqanda sigoqo semanzi sagoqeka namhlanje angiqoqomeli ngiqhelile ngisesiqongweni ngiqonga ngobuqotho bomqoqo linganyitshegezi ngawenqunqu ayingaqali ngisazoqala ngiqonge ngqo ukuliqephenela icebe lengane limqoka engiligcitshwa abaqotha bakule indawo mina umandlovu umagatsheni ubuya benyazi ubusango busombululo omathiya ngokuthiya amajaha ezibukweni indlovu ezidla ekhaya ngokusoya belusa zazayenisa into omgemazana ngithini abakomoyo osigabade odawuduna ombila mageza ngochago omhlange emhlangeni omageza ngochago bethi imvukile amanyungila ngithini nabo kosibanda odawuduna obodloza ngiyabonga Tata machichu wapeise pesulumo Tata machichu wapeise pesulumo Wae usola walahluleze wandlala ngetubalo Wae usola walahluleze wandlala ngetubalo
wayenzani wayejija abafana wayezamuzezisele yena wayenzani wayejija abafana wayezamuzezisele celebrate we celebrate Bakho gogo bamatshithe nemani ngenani incedisa abantwana bakho gogo akukhulu siyasho thina into okhulu abazaba ngcono nama mkhangeni bathi okhulu wangabi bona ezandleni badala amatshitshi namagugu asenemane sibatshayeleni izandla abantu wethu isinikeza ingoma yokucina abantu abami uMr Ncube uPhi Ncube umlobi wezingwalo la etsholotsho naye lunga Siyabonga amatshitshi asenemane bengicela ugogo wamatshitshi asenemane ngicela ukukhuluma nawe nogogo wamatshitshi ngingathi ngoba abanye angikhulumanga nabo gogo babo hayi ngiyabengithanda ukuthi sibe isikhathi sibe sibonisana ngithi gogo salibonani njani siyaphila gogo ukhulumayo ngoHade uDJ Pepsi Mthimkhulu ngesibongo lina lokumabani siyabonga ukhulumayo ngumaqhoba umadawu umavodloza umahambe bheke phansi bethu namanhloni kanti uyazigqaja yimi lo umaqhoba siyabonga yini elipheka abantwana la yebo yimi kodwa ngihamba ngedwa ngihamba lo Mancube isalukazi zethu esidala lo Mandlovu lapho magathini la kathi kunjalo siphelelanga omunye wethu uselizweni laseGoli kodwa la uyabuya magathini siyabonga kakhulu ukukhuluma kanje senzela ukuthi lezi izakhamizi lamanye ama communities akhona sibeni lakho kwizinto okufana nalokho angithi lozile amajaha emvume ngane ngabakhona apha eTsholotsho angithi amatshitshi ngakhona lapha eNdemane amanye ngakhona lapha koMagama besicela kube okhulu angazi ukuthi okhulu singenze njani kumbe sokufanele kulinde mina ngizebe ngokhulu mhlawumbe lami senza abala bokhulu ngibe namaguqa lami lana labafana sibe sikatsana over ngemqwaya ngithi
Sibanikeza ithuba lengoma yabo bephuma. Ungazi kule nkondlo? Wo, kuthiwa kule nkondlo futhi. Siyabonga. Ngithi bayethe. Ngivumela nitantshase. Kwaqhamuka ijiji ematshitshini. Intombi esiqhengayo bathi iyazenzisa kade ayikha ukusigada. Lapha elihle. Intsha namuhla kade yibona abayikusasa elizwe. Bona bamhlanje kazelisile amavimbandlebe lapha elihle kakhulu. Intsha namuhla ngaphansi kwamabholoho bechova amakhasi abanye benatha imidakamizwa bametha ingozini zeziteleka kubhenya insango kunatha injeko lapha elihle. Esikole iziqoqodo akwesaqashahlazo kukamakoko kwaphuza idla emini akwesathahlazo bakonela ligwaze umhlaba lapha elihle. Naso imihloso isifikile bakonana ngamagani phansi. Siyadela isizwe selala intsha lebele lenqala yilabo abaqalekisiweyo kambe eqinisini isikhuni sizala umlotha. Bazali kuphi na? Bathi zidla belindile kanti licotha libhekile. Mhlambe lisekhona ithemba. Mhlambe usekhona umthonselana nasingagoqa ngoba akulahla mbeleko ngokufela. Ngakho ngithi asibuye emasisweni. Abantu abahamba indawo bengasomanzi. Asigoqana abagoqekayo. Asibuthani izalo kamzilikazi. Asibuye emasisweni. Mina ngizala nguMandlovu. Intombi enqotho enqukethe ulazo lomqoka. Ngingamphathanga kweqanda sigoqa semanzi sagoqeka namhlanje. Angiqoqomele ngiqhelile ngisesiqongweni. Ngiqoqa ngobuqotho bomqoka. Lingangitsheqesi ngawe ngqungqulu. Ayingaqali ngisazoqala. Ngiqonge ngqo. Ukuqophela iqobele ngane limqoka. Engigqitshwa abaqotha bakule ndawo. Mina uMandlovu uMagatsheni ubebenyathi ubusonga busombuluka omathiya ngokuthiya amajaha ezibukweni indlovu ezidla ekhaya ngokusela belusa sazayelisa intombi demazana ntombazana ngithi lina bakomoyo osigabade omhlangeni omageza ngochako bethi imvukile amanyungile. Ngiyabonga. Ayihlale phansi. Ayihlale phansi. Hlala 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 phansi. Siyabonga abantu abamangithi. Sizolibiza futhi amali yophumula nje. Right, okhuluma ngo DJ Pepsi umfoko kamthimkhulu ukuthi ngisaba ukuzibiza zonke abantwana ezinye abazazi. Mangathi mina wabe ngaphi? Siyabonga kakhulu mayiqala indawo lapha. Sitethela uMr P Ncube. Mr P Ncube umlomo wezigwaro ezingasoze zabona. Sizosiphatha phela nje. Yeah. Alright, akilithi bye bye ku TV. Bye bye. Siyabonga.